mislim da u principu je napravljen jedan dobar pomak. Imamo pomalo problem sa hrvatskom stranom, koji su, kako kaže, jako iziritirani imenovanjima u CIK-u. Srpska strana je to prevazišla, tako da se kreće u imenovanja. Gospodin Cikotić će biti predložen od strane premijera prezidencije u četvrtak i kreće se sa imenovanjima. Dakle, Sipa, Rat i Sanader već da je već došla na red. Ići će se, kad su imenovanja u pitanju, onako kako je do sada bilo po nacionalnim komponentama. Dakle, ono što su držali Bošnjaci, Srbi i Hrvati će se tako nastaviti, s tim da ćemo mi pokušati sa hrvatskom stranom postići da upravo indirektno oporezivanja ipak dobije bošnjačka strana. Nismo uspjeli taj detalj danas riješiti, ali preostaje da se o tome dalje razgovara. Što se tiče budžeta, ima ideja da se ide u skraćeni postupak, jer HDZ ne bi sutradan na Domu naroda prihvatio hitni postupak, tako da bi imali oboren budžet i onda bi izgubili sljedeći mjesec, 2 dana, vjerojatno će ići na skraćeni postupak, tako da se ove sedmice završi posao oba čitanja na predstavničkom domu, a na Domu naroda bi usvojen bio budžet 21. jula. Izborni zakon koji se odnosi na Mostar ide već danas sa predstavnički dom sutradan na Dom naroda. Dakle, to je jedino što je dogovoreno danas? Nije to jedino, to je sve. Dogovoren je Mostar, dogovoren je budžet, dogovoren je u principu imenovanja upravo indirektnog oporezivanja. Kada su u pitanju imenovanja, da li je možda bilo riječi o konkretnim imenima poput gospodina Ćulma na poziciju Sipe Milinovića, na poziciju Raka, gospodina Mehmedagića na poziciju obavještajne bezbjednosne agencije? Nećemo dovoditi u pitanje izbor koji izvrše strane. Dakle, SDA neće dovoditi u pitanje, osim ako se radi o ratnim zločincima. Ako ne prođe provjere kandidat, ostalo neće dovoditi u pitanje. A da li su tako rekle i druge dvije strane, odnosno gospodin Čović i... Tako je rekla srpska strana, gospodin Čović je stavio ograde koje sam već ranije kazao, ovo sam sačao najviše kada možemo biti. A što se tiče izbora u Mostaru, da li je postignut nekakav dogovor